Patalo patulo Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua le nei fo yaso ai si mai fa fonga. Le usu ia le fono al parlemene le tai ao le stolua lus flono a pelile lo mota i tia faumuli nuu. Na pasi ai lo faitaunga mua. Le tula fono te wai le tula fono so tanga vale le yo leipa mga luenga lua o ta stonu pol tula fono au tu. Ina ia o ngā tasi ai tula fono leipa matulanga fata tia fa vao malo leipa. Ile fa manino atilia ia inga matutu unga o ngā luenga. Fa manino ai mtafa yo i tangata si o leipa. Ia ai mo le fa le o tulanga o fa ngasolo o fa se ama fa itionga. Male mo fa moe ngai fso ta ai. Tu atu le ava no i fai pulo le moto i fai te wai la tula fono a o le i fai ai ni la tu saunoanga. O le feilo inga fo i al parlemene na lo i ai le tu ua o le malo le fai pulo le tu malo ngai fo maunga numero lua. Wa ele pa ia oa yona sekuini ma ava no ai lo no fo le tu malo le mota. Na lo ia fo il tu ai o le malo le fionga patu si o si hunt ile masina wotua nai. Sa ve ai ma fai pulo le tu malo si le mota i tausanga wa mavai. Ia o masui o le parlemene e moni tu ai fa mafan fananga. O fa mai senga i tu malo pele fa le tua ma nofo alo ai mese o ainga o fionga i sus fono ona le vala au pa ia le tua. O le no nei o te vala au tuai ma le nganga fa alo i mamalu o le parlemene e tato tutu lai fa tasi ma le file mo se minute tasi e fai lo ai lo tato fa alo i sus fono o fai langi folaunga. Peta i amata ona fai u le fono ai tula ia el tai o le tu ngai sunga tula e pasa ile malia le nga o i fai lo le toi taliu mai i fanua mal manuia ola na singa ngase o te mole toi fa tai ta po inga mta sanga ele ngal te lo fionga va perfo ile pale bia mal capeneta mal naitu ia va perfo imba le neitu le mota ele o tamutea le moli altu o tal sanga tatuli in ia matu to te liu mai manuia ia le o matu watu ia le voa afio mai minsta ia le tinu matu malang fate simai fa malo fo i le ngalulue lo fionga ile parlemia mal capeneta ia fa pena fo mal nei tu tele a fa fita uli o lo fa fionga o tawia mo tato mai se fa fionga ia ma ngaluenga fa ola mo le tau fo ino fa mai lo fa ina isi o tato o tunu Samo moli ai lana whaaftai tāpua inga matal sanga, ai mai se o lana whaaftai min stal soi fua malo loina. Whapitoa le whaaftai, e lau fionga le minsta soi fua malo loina, e lau whamalo si au, ma lau whainga luenga, o te lo lato wangase ngase, ia e wutu te whawai vai. Leanga au tu fa vai lo ya wa afa ino to tele si tato tlu o tati atu ina ele pili to te le ilungo lo wa fono palmene o se tu la fono e te wai le tu la fono so tanga vale le o leipa manga luenga wa sawa to ina ele sia mol covid il falpui vai ata i savai ma pisi ai le to alu se fulu oli o tuli fa salanga ile motele e tato fatal noanga ma le sui komsino mtanga luengo leo ma falpui o ngafa ma le vainga o falpui e tolu ilo tato tunu e feunga a le a tau le tawa Samuel o afamasanga na ia fa maonia mai ia fianga o pango ta il fa mai il falpui tanu malala mai le amtanga no o la ma le fitu se fulu pango ta na pisia e o mai neu to es fulu valu ila to o li o lo o ye pel tulanga pipisi po le positive e to fitu tamai ta ina afia ma to e manuia umai tanu malala falpui o lo manu sama ma il tu so le lua se fulu ia o to e manuia umalava ai o le pesi ai o le fa mai tanu malala na amata mai lava il taimi tamu fai ai se vaenga e so sola itua ma o atu ai leo ma salomia na vatua le siama i le lotoa
e to alua ta mama tuol falpuipuin ave itua ono ngase mafuta mola ainga o whamawina le mani liua itua ono ngase tu maulo a fiai. Te fulu fitu tesima le fitu miliona tala ia le tupe. Le u whamao ni el malo e whamtu atu te walatu i vaenga tupe moa o nga uma i Samoa. Le tupe whamea lofa le malo e anga waa iaia o nga le malo a o nga tuma oti ma o nga ekalesia mai o le autuol nei seleni ina ia fsosoni e lango ia o nga uma ina ia mauala nga oa mo lea o atu ma lea o ina o whana wa o nga. E tolu se lau fast fulua lea whai wa o nga o le amanuia i le nei seleni e au fia i le se lau luas fuluono wa o nga amata se lau fitu tasi ya o nga tūlanga lua tolu sfulu walu kolisi maulunga e wha o nga mtata SS ma le tolu wa o nga whaapitoa. Olo au fia i le neiti no i tupe se fua i mo whanau i le lotoa le to manga moe popua ngatia. Whaapea whala poputonga moa o nga amata. Olo vai ina le neiste leni mo le tamaititia o nga e totasi. Mai o le awhamtu atu le mai ai o le sainia o pepa wha altu la fono ma malienga e pei o na ai le nei wha mea lofa. E ono sulpusene o le se leni e mo le tutongino wha ya onga e ka le sia ma onga tuma oti. E o le fast sulpusene e mo le whaatawino ala nga o SS e mo le whaatinoina o mea onga whaia onga whaapea whanau ma isi vaenga waia ia i lalo le marienga. Ua amata ona whai fo i lalo whai tionga se vaenga o le autau ma whaama malosi. Ina ua malama i popolenga o le malo. Na tau fiai mo sa taimile tu maulunga o singo le vaenga o ava malosi i Samoa. Talu mafu anga onga e peo sauno ai. Le minista o la fonga mtupe maua ai o taita i fonu o komito le ava malosi. E fionga le sui pale mia tuala Iosefo Bonifacio. Ona o le telefoi o le whaitionga sa whapena o tu i le mai o le tatou atunu. Ona o lo iai le masalonga malosi o le ava o lo whapena o na ngausi Samoa nei. Ia ai meise lava le ava le o le vodka. O le vodka o lo whaatinoina lea no na ngausinga i Samoa. Le whaonga ai le alcohol lea po le ava malosi lea o le ethanol. O le ethanol o lo whapena o na au ina mai fafo le si vaenga. Ia e iwa suliwa pasene lo na malosi. A maila ina i Samoa. Ia na taum whaila ia o le whalinga o si ava. E tu lalo le malosi mai le iwa suliwa pasene. I lalo o le pasene whaatangina e le tatou standards po o tatou le maurunga e taunga iai o le whaasuliwa pasene. O le whaatinonga la o lea process, le whaasolonga lea ia e ta o le distillation o ia o le whaatino le tūlanga fo lele o le mai ia na dilute la ia pia mai sui le vai ia ia tau whai fo lele na ia whaititia le level o le avamalosi ia na tuu fo lele ia i o ni suka o isi fo i vaisu molie ina ia mwhai ona tau mafa wane wa atua ina le vai ia whaintanga ingu e le sumadia e le atua e lori suka ia ma lemonade ma isi swinga whapena ia la whaingu fie ona inu le pe tau mafa fo i le whangu malosi lea ia whaitionga nei mali atunu ia pe si le fia fo i le tatou atunu olo o malosi lava le whautua mai o le tatou vasenga le o le whaamsinonga i tūlanga fwoi o leona o cases ia whapea fwoi o mulianga o atu tono o le whaamsinonga ia o le tele lava o mafuanga o le ava malosi o iai la le talitununga o le tatou whaamsinonga o lo iai se tūlanga fwoi ele o le leile fuafuaina o le ngausinga o ava nei. E le pasene whaatulanga ina. Ioi, o le pasene foi la lea o le lei o na fuafua, o le ise control foi le production, le ngausi o ia whaupopo foi iai. E leo iai ni tūlanga foi le ni labs. O ni lab laboratories foi iai tutono whale ngausi ava ia. E no foi la kou ma test le quality po le level o lato ava la ngausi.
ia wai o le fo o maua le desisu suenga o isi ava malosi le distillation process leo wa over to al fast food river longo winga o le pe tu fau lava le tu lo ia falengo si ava ni e fatino e la to le ngau singa ma le malosi o la to ava malosi ia o polenga na ole pulenga nei. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas fa o poponga i le so tai au le lo fole tua ai fa so foi.